Amaina batali fusefefu wawa ita badaizo ita Yesu Keriso yaong umuso dededa tola faluha ita bagagrenua basu dede ba channel YouTube ya kade balinias. Pafatalo basu isto bali angrenuada ba talau mangandre na malaga kada ba abole ba fatua tua hani amoni mangandre ita. He amalo balangnya bazorugo le tebule masun rauga. Menolo balang sebuah formasi rauga. Bahiza ida nama angrenusi da Roma 5. Hono gede da matua Yesu na mafododrong ba angrenusi ba dalaba aurima ba mafobua ia gasa reso magulidan. Ba de Yesu masuno rauga ba maandre sohagele ia duhu. Sto bali angrenu da ma khati hale moriba buku wasiat. Ni hale moriba Luka faza 2 efa. Ayati efa bulu efa irugi 53. Ba siani angrenusi badae Kesendaya bazura Luka faza 2 efa ayati efa bulu asiwa. Maneta Roma ilo palangi ba ufatenge ba khemi ni fabu una magu andre ba ya ami ba sahono ba banua. Irege note abele ami fa abele andre moroi siawa. Ba asto balitua gagernu ada andre ya ia famatohu lala haleu. Fanahai Yesu bazorugo no sabua tarda da baba matohu lala haleu fodronia khadrani fahaunia. Ifaduhu si tada khadrani fahaunia baba no hugo lala haleu faenoni bagulidan. Ohi tada baba na hai nia andre. Ena irani fahau andre mutohugo lala haleu faenoni andre molo fa tua ni temara zamusana. Ama ina ni masih bada Yesu Keriso. Famatohu lala haleu faenoni ni faihaga Yesu khadrani fahau. Tenga faabu nia babanga haleu adra. Bazinura Luka babuku ni amoni wano ifabu Yesu wa ifatenge gehehani amoni babe fau khadrani fahau babanga haleu soaya. Badaya boto badadada wafa matenge ehehani amoni andre no tandra balo malangi samusa zifar yawe baba nuriaige turia somuso dede. Berdaira ama ira ina ni masih ema bada Yesu Keriso. Hewa ira ni fahal Yesu januriaige taromali. Bano ya ia jo tudreheni lala halu andre. Ibe evanolo ehehani amoni andre ave wondara dede. Fangamoni bano tobali ve dede dradi fahal banuriaige turia somuso dede. Sino ifaduhu faulo bazura Efeso fazasara ayati fele efa imane. Ihehe andre ve dede bagon rita andre khoda baba ngorifi tanah khenia andre. Baba nuno la kheminia andre da eni fotoi no falabu. Baba matohu balala haleu fondronia andre. Ifataria soga mai huta bangerangera baba moe luaha. Baba matohu lala haleu fondronia andre melamane ha baba ngali hani ha zondronia. Me sondronia sifafena no ahori ginatonia moloe goi. Sindruhunia sondronia sifafena sila tolalo yonoro gete aba baba tudreheni hani ha ia zondronia sibohou. Tenga baba ngalui te ala ma baba ngalui hadia ia zo abrota bazondronia sibohou. Hizai tobali duma same esondra baba ngehau si sambua angobu loa. Berdaira ama ira ina masih ema bada Yesu Keriso. Dae duma sino ifalua khada Yesu. Baba nora to defana ha Yesu andre baya mutolo ita soaya. Si managa ngerenuada. Ya fama itu lo ita lo valangi. Baina go ita tudreheni channel YouTube dae. Ta like, subscribe, bata fosasi khadra aboda tanube. Ya hobu mangandre ita. Saugla da Roma 5 bazuna fai makhamatua Yesu. Ba faduhu dama ba ehamoni amuni oza motoki bada dama. Irage tola ma fobua ia badala ba uri masih Roma bada Yesu no mangadrega ia duhu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.